mochari jana jioni, na ilikuwa radi ambayo iligonga nyumba na ikaingia jikoni, ikagonga bibi, ikagonga na msichana mdogo umri wa miaka 13, na ikaacha mtoto mdogo alikuwa naye, haikumnguza. Kogene kwa tugateria kanitha wa Methodist county ya Isiolo ni moriti ya Kenya matiga thogothwo ni ateti ni gugutheraria thayu hindene ria campaign cia githurano kinene. Mutugateri Susan Mokiri erite ya Kenya maririkane ati hinda ria githurano no linini fanya haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua watu ambao wanapenda. Nimekuja kuwauliza kwa rehema na huruma nyingi tuweze kushirikisha amani kwa vitu vyote tufanyavyo. Amani kwa mazungumzo yetu, amani kwa matendo yetu. Vijana na hata wanasiasa wangependa sana kutumia vijana wetu. Onyo kwenu watoto wetu ni kwamba nyinyi ni vyombo vya kubadilisha hali zenyu. Mtu asije akawalipa pesa kidogo ukaweza kufanya mambo yataleta madhara kwa maisha yako na maisha ya mwenzako. Kaunti mugwanja hari 23 iria igomeirwo ni ng'aragu nejehere muno, na muingi wa kaunti ici urabatara uteithio wa naihenya andu matanajia gukua ni ng'aragu. Ripoti ino ni kuringana na ruhonge rwa kuramata kuria kumagaru ni ruo National Drought Management Authority. Ripoti ino yukite ri thirikari ikoretwo kihe uteithio wa irio aria maikaraga thiini wa kaunti ici. Thina uria uri kuo wa riũa inene na wagi wa mbura wanjirie muthia wa mwaka wa 2020 riria mbura nini yagire kura wega. Thutha wa mbura nene na nini kwa kura wega o ringi mwaka muhituku, imera ikianjia kuhuka na kuria kumagaru gukiumagara makiria. Riu thina uyu wa ng'aragu wakiriirie undu ruhonge rwa kuramata kuria kumagaru rugayanitie kaunti iria ihutitio maita matatu. Iria njihere muno ni kaunti cia Marsabit, Mandera, Wajir, Samburu, Isiolo, Baringo na Turukana. Uguo ni kuga uteithio wa irio na mai ungia gutwarwo thiini wa kaunti ici na ihenya. Andu maya kwanjia gukua ta mahiu maria manjitie gukua kumana na ng'aragu. Kaunti iria ingi njihire no itikinyite gikiro kia ikuo kumana na ng'aragu ni Garissa, Kilifi, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Meru mwena wa Rugongo, gicigo gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri na West Pokot. Iria ingi igomeirwo ni ng'aragu ya gikiro gia thi ni kaunti cia Kajiado, Narok, Makueni, Taita Taveta, Embu mwena wa Mbeere na Tana River. Iri ta njira ya kuhorohia maruru ma ng'aragu, thirikari hamwe na kambuni kiumbe ta cio kinyaniria, nyumba cia mohoro aria hamwe na kambuni ya Royal Media Services gatagati ga kambuni ingi ni cianjitie kambini ya gucangithia irio na mbeca niguo muingi uria ugomeirwo ni ng'aragu uteithio na gia kuria. Andu makiria milioni 3.5 nio magomeirwo ni ng'aragu bururi-ini gukinya riu. Haya, hiyo ripoti ya ng'aragu na tugithia na mbere na ukungura thigũkũ ya Easter. Turirikane ariothe magomeirwo ni ng'aragu guku thiini wa bururi wa Kenya na nginya mabũrũri maria turigainie namo. Kuringana ruhonge rwa IGAD makiria andu milioni 16 nio magomeirwo ni ng'aragu bururi-ini wa Kenya, bururi-ini wa Somalia na nginya bururi wa Ethiopia. Haya, tukaingirie iharo-ini riu guku nakuo tukumenyithie uri maundu marathii na mbere na gutabaruka. Na kena iretu ni matareto mahuthire taranda cia kwimathira mbeca cia kumateithia kwirugamirira maundu-ini ta ma uhuthiri wa dawa cia kurevia gatagati ka maundu mangi niguo matikaingire thiini wa waganu uyu. Ni motaro maheanetwo ni David Ogweno uria ni coach wa timu ya mufira ya Choka Catalans wodini ya mihango thiini wa kaunti ya Nairobi hindi ya beteka cia mufira wa maguru iria irugamirirwo ni MCA wa wodi ino Keneta Paul Kados. Watu bado tutasikizana, yetu haitakuwa kama ile mliona wengine wamechapwa viboko hapa, ile mnafanya nomination za ukora ya watu 23 ati na wanachagua mtu. Yetu itakuwa mzuri, ya Azimio haitakuwa na vita. Sisi ni watu tuko na akili na tunajua vile pahali tunaenda. Leo ilikuwa maneno ya wachezaji. Iyo ni riboti ĩyo tũgwĩkĩra gaturumo nayo mohoro maitũ ma Inooro Miaraho magie kumamũkĩra ona cihanda thaa 1 na thaa 3 tũkũmenyithie ũrĩa gũgũtinda
kuma haha nginya riria iri handa thaa icio ugena miaraho miega rekwa ritwa ni Muriuki wa Mucoki. Hii safari